Benemi bemi de kawon kula Ebaniba TV do fi le Dabala Junction le amuga nutome kay de bedu komye ko baka misi le nyajo do fi menemia mi akoy adare ya balaji ne mi abe nya sela o ke enye nate egbe me Peter ya no zime aga nyajo benemi le tibesari ke mi le de kawon plimi le civis ya onye modan do kata fi mi aten akpo mi ape nyajo le ri yeme kene mi agare nyajo mi ke mi ano nkulem de ngodo nya nguti nemi njejo de jesi le Dabala Junction amete nutome be ukere apano ade yike etrome gbe ken juju de fi bapano ya umunya tefe yike na uchiu kele akpabubu ha jire gbe kare musanya onye ni yike mala afochomwi le mia gologe utitri le amuga nutome hena Ghana duko godo kele akpabubu ha kuda re-registration of SIM card for wana yike na le eji yim le Ghana duko me yike waza agbale yike nye Ghana card alo ECOWAS idea njuju de jesi be senyala de echo nya le do po yike le mia po modan nya oji kontitri le nupo mo po wana uma uko ide bonu be wo adu asi upo afode de wana uji mina na matro vimava de magrenya jome neni akpere mbe mle de ka on kula Ebaniba TV nya jodo fe yike edibe ya akomticho de sia de pakple enye adodi akwa jare ya balaji na miafe America de ka won plemi le miafe ajogan po mo wana woji kami maba mi adovlo nya jodo fe bubu ade ka kene mi agere miafe nya jome ne mi en make yike mi ajego mele Dabala Junction te fe yike miafe do fe le amuga nutome kami agere me ne pate pakple jobo vonya de yike no godom le miafe gologwe me nemi jo de jesi be ukere apano adenti ka umunya apano ye pe nko ka nje jo de fie be apano ya etro megbe ka amaro de jesi be aten anobobo e be ta bodola le nye ni kala fudem la apano yi kenya lunatic le ye fu be akpaji ka apano ya meeting currently le Dabala Junction electoral area ike nye to hodware ike nele saftonu amete nutome le amuga nutome godo ka je jo de jesi be pajinu we de ke unga bla eve vo eto bele pa ko be kwa de ke me vaya ye amenye assemblyman ola ne amete nutu obubu na to Thomas Avuwada yo de nyata kan Ebaniba TV nyajo do fie koku de apano ye nuti ka de me nyajo do fie be yo te yo ko bito yika wole Dabala yiko ba chong tina kuku ya ko gede saptonu do yo fie ko ba paji ka wa wodudu bonne apano ba kula ngomo kuku wana ka apato Thomas Avuwada ni assembly manola edem be lentucho yikene edo yo bol yo pro afo de ka kple povito megbe amado na yo to klambe apano yikene nye ta flacheta godole yikezu amenu bie fia yo tempo ele anwolo nuto me yike wonya emfiera le ntuma me kan yike tutu wa apano e abi wanye kukula le ye amete nutoma ememenya ekone yo ka bie cho Ebaniba TV nya do pie bobe wa akọ etojine ye be amade pa amabu yike wonye ta flacheta godola le fudem le ya yocho de fie be abu apa agbe le Dabala Junction kan mi ketutu apano ya umutenya o kepo bitola agbana de ke woda asi egoma o le bebiem tu eduaja sibe wachon chocho de sia de ke wonya kokure apano yentia akoko ana yo kan de sia de ka poto ajitu bito pe ngom kuku wona wo mutia mi akwe adare ya balaji nemi kada mia acho la jabo vonya ma menemi ke mia ano gagamde jiregbe kada musa wana o menemi bikemi nya bele Ghana to come godo ami ezana jiregbe kada musa ikin electricity hana mia pa agbodo wana o le mia pa to come keji chu de jesi be le amuga nuto me kenye voter region le nkeke yo ma jiregbe kada musa do pa eve yo le mia pa kada nya o jikpo mi kenye electricity company of Ghana ECG headquartered Great Company of Ghana nguti ikinye Greek wa wonya mene ika wudi ko global kuda chiklo wana ika ele eji alo power outages ele eji imam you mountain acho timetable alo and legere ka akwa do de mienkume be keke ya le ya la yo le ejuchigo ka wode mebe kuda yo pa assistant tro le yo pa modan ade wonti hena ejire be kare musa kakale nutoma enya no ika ele fudem na yo ale bebe ika na be yo le chiklo wana yo won ika yo atro asile
yopo modern wana unti kenye repair and maintenance be afọ dedo ke do pa ebe oji ka wodem ika woda ase agbanagoma ika le kukudem ne etwaja kwa kudo pa afọ dede hana chiplo alo power outages be yi ka tom milele amuga nutu ma unti be ne sere ka wa agben no biare pa do wana wo muti a ne wa atwe ako akayo kale banyiba tv pa charity agare agbajira pa le amuga nutu ma tetri le america woda na ndoni fridge ma fi jara ikenye cost stop afọ dede wana wa wo dem na mi be chiplo wana yo enye mi ka na be yo pandoni wa ole gbegblem tetrinye ko klona ba kple la bubu yi ka jira mo le cost ye wo me ka uji ye wo dem be na yeba no one fefe alo no ko to clan yo ko kore nkeke alo yi ke wa achijo le mi apa gologo ewunti a anya be na yo tendo asitepo yi ke na yo ko na agbayo ko twe afi wa ko ade fridge me na jajira wana yi ke yo mo abanye agbadula le yi ye wo ma o kana ma ache apota na mi le egbe to me ike mi ano Ghana to come gudu titri na nkonwo wana ike na le eji yimbe no viwa gbuglo asi adole le open sim card wana wonti le Ghana to come ike re-registration processes le to come gudu a njojo de fie be American nya esenyala alo private legal practitioner apoto Francis Kojo Kwatin ata etonya le do pe you kana le modern nya oji pom le Ghana to come nguti ike National Communication Authority kakle telecommunication company so le Ghana to come be opa afọ ikadam le kakle to come be ko le to come bio opa nu le dio home happy le re-registration of SIM card for the day 1 hour me eje eso ikapie be ese me edam gbene le Ghana duli say ikene le to koklo man ikanye 1992 Constitution of Ghana ese me eda megbe neo ka apato Francis Kojo Kwata eda mebe le yepa agbala nti e biencho obonu be wo adosi do pa ikene po modan nya pom le Ghana to come ala be le Ghana duli se wa do pa ikapona to come binyenye gbanoji ikanye National Identification Authority NIA yeko esedame benebe wako to come view point chuchu abale ke wo adasi kenya template ale ke wako chuchu ba klope te pe yika no le jesi denu to hema yika na le osia wo atwe adare wo pa moji hena wo pa yomatitile nenye bejo govon alo na na hie pata waten aka asio ka apoto Francis Kojo AG o dem be le Ghana dulise pe nyawumutia ala yike no figure do le fupepe matum na be wasina asu Ghana card yike wo ana be registration of SIM card for wana na ano ejima menye omonwi toita wadu asi wo pe wana woji kale miapon popo wana no titri le do pe yike no le nkonlo wana yo womla no figure wo chi te pe mo le nkeka gbogbo kake card ya meten suosi ka ande mono be wa gbogbo wa register wo pe SIM card hana zazan le Ghana to come o le ya metepe kan mi akomya panya jo ako asedo yenye eke afina ma ajo le mi boa ma abublo ma alen kuda ngodonya nti ma wodo kotri nemi njojo de jesi le mi apado opemele da bala jonshi be wo ekere apono ade ike odi ko globe anye tagbodo le ikele fude na ka etro megbe yike omonya ame pe pomoto ko le papa dem alo wo konjujo ko dare ya palaji ka pere ku vitonti be wo awore ka kli yo hana apono epe yo meto didi hana epe hoho le mi ape dono koji kina na ka ole hem de gojo do fa vehicle no le mi ape jirbe ka ne musanya oji bom la muganu to mebe kuda chiplu alo power outages wona ikele eji yimutia yo moten akodu dare ka kwa de to me be nkeke ya leji ye yo achi ejo la muganu to me ke de wala ofa konyi ko kuro pe afode de wona wo muti le akpabubu asenyala de echonya le do fo yikene le nyepe modan nya oji pom le Ghana to come be afo yikene dem wole akle to come view hana nkomo mro klope nuchechu wo esare ke me edam gbono ta jiti ncho bon gobe wo adrasi wo po wona oji le Ghana to come gudu le ye megem ya kunya penya joko sedo yenye eke enye nate agwe me Peter ye no si me hanjo vene mi le tbesari ike mi po mi le civis ye onye modan doka tan fi mitin senyenko le ye me nuselings ebe English dictionary enye do pe ike ne edda megbena mi penya jo hafi udu mego akpene mi le nya pode ka wo ta